تماشاوانین هجا فرمانداری گشتی حزب سوریه دموکراتیک قصده مظلوم عبده و اندام فرمانداری گشتی یا یکنیم پاراستنا جنه یپجه روحلات عفرین لبندا و تشرینی بون. هات راکاندن گو لبندا و تشرینی جوینک لگل کوالسیونا نامنتوی هاتل دارخستن. پشتی به جوینه جی ادی بگل رونشتن و گشتدان داویین نوبدارین بنداوی و هروها روشا گشتی لهرم بوان را نقاش کردن و چگانا مجوان جمع الور حاضر بود تماشاوان هجا لگل راپوراوی ام بهبر لی تماشا بکن من بیچش مراد بیجه. بنداوا تشرين اف بدنا بنداوا كو زيادتري 24 ولاتي تد شهيد بون وزيادتري 105 ولاتي جبريندار بون ايرو فرماندار يگشي حزب سوريا ديمقراطي قصده بريز مظلوم عبدي وفرماندارا يبهجي بريز روحلات عفرين ايرو لسر بدنا بنداوينا وبقل رجفيانا گفتگو ونقاش لسر گشدان انداويين روشا لبنداوا تشرين بر بكودري وبچو ادي الهفكرين نافرا هزين سوريا ديمقراطي قصدي كوالسيون ناف دولتي وهزين حكومه الشاميه نو هتشيرا تشل هفكرن هات نكرن وروشا بنداوا بر بكودري وبچا ايرو اب نقاش دي جيفينا وان دتي اكرن اذا ظن نبات امكن صار سركار بكن ادي مجاندي الدوريه ادي يعني بس قشتي الدوريه يعني جحمو بيكاتايا ام بگرن ج كجو لوان دا بگرن دوی بنداوی دا حتی به حوال ما یکو دا آستا هری جور دا کلی اف کلین دیروکی شوپاندن جوان حوال مای چاپمنی دناو دا و همو گن براستی همو خاکرن قربان جبوکو امنه لبن دجمنه کل همبری وی دستکفتینا دساکنن وی بنداوی درباز بکن كملت على 100 يوم يعني كمان مو قليل يعني نتيجه مقاومه 100 يوم هذا الاول مره تصير بسوريا. انا احكي على سوريا اول مره تصير بسوريا انه الشعب المدني يجوا يقفون الى جانب ابنائنا العساكر من اجل هدف اسمى يعني هدف غالي جدا هو وقف اطلاق النار. أولادنا حصلوا عليه بهالمنطقة منطقة شمال شرق سوريا من 2011 لليوم. بيسكر برقدان بيسكر أمبار ونجارة قد ضربنا نوصل أكيد تمام يا أخي كنا ضرب جاكي تترب جاكي كل يوم شيبن أو أكيد برانكي